CMHS स्कूल का इधर से मेरी क्रिसमस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड शुरू हो रहा है सीधा ग्राउंड से CMHS स्कूल का इधर से। तो फिलहाल हम आए हैं यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नेपाली बप्तिस्ट चर्च का इधर। मगर मैंने फ़ोन कहाँ पर रख दिया रे? फ़ोन सब लेके गए। चलो अब निकलते हैं यहाँ से सीधा चर्च की ओर। और ये ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी को विश यू मेरी क्रिसमस आज का दिन है। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं चर्च के इधर। हेलो सर, मेरी क्रिसमस। सन्चै मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। सन्चै हुनुहुन्छ है? मेरी क्रिसमस। सन्चै हुनुहुन्छ है? मेरी क्रिसमस भाइ। मेरी क्रिसमस। हेलो, मेरी क्रिसमस। Hey my partner. Hello, Merry Christmas. चले जाने दे। Merry Christmas my sis. Merry Christmas. तो अभी फिलहाल यहाँ पर बनते चल रहा है सभी। Merry Christmas. संजय जानी। Hi. मास्क लगाएर बसेछ त। Hi. Merry Christmas. 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 Hey, Merry Christmas सबैलाई ल। Hey Simon, what's up? कैसा है? देखने चल। ए Merry Christmas. अब बढ़िया ना भाइ? आज के छ प्रोग्राम? खै Hey, Merry Christmas. Merry Christmas. विशेष अतिथिगणहरू हाम्रो माझमा आइपुग्नु भएका छन्। कसैलाई त कार्ड नपुगेको कारणले आउनु सकेनन्, त्यसको लागि हामी अतिथिगणहरूसँग क्षमा माग्दछु। र यहाँ जति उपस्थित भएका छन् तिनीहरूले स्वागतको लागि म अगाडि भएको छु। यहाँ एकमा छ श्री दुर्गा देवान ओखा एवं श्री दुर्गा देवान गोर्खा एवं नेपाली गाउँबाट हुनुहुन्छ। अनि दोस्रोमा हुनुहुन्छ श्री टेक बहादुर सुनार, महासचिव गोर्खा पब्लिक पञ्चायतको। अनि अहिले दुर्गा मन्दिरतिर जानेछौँ। दुर्गा मन्दिर सञ्चालक समिति ओखाका अतिथिगणहरू श्री गंगा दाहाल पण्डित दुर्गा मन्दिर ओखा, उहाँ आउनु भएन रहेछ। अनि श्री कृष्ण प्रधान अध्यक्ष दुर्गा मन्दिर सञ्चालन समिति, स्वागत छ तपाईलाई।
श्री पदम बहादुर उपाध्यक्ष दुर्गा मन्दिर सञ्चालन समिति, उहाँले सायद कार्ड नपाएको कारणले आउनु भएन होला र पनि उहाँलाई स्वागत छ। ईश्वरी प्रधान कोषाध्यक्ष, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछौँ। श्रीमती पूर्णिमा गुरुङ महासचिव, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। श्रीमती पुष्पा थापा कीर्तन मण्डली निर्देशक ओखा, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। अनि श्री विमल गुरुङ सल्लाहकार, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। उहाँ आउनु भएन होला र पनि उहाँलाई स्वागत छ। र तपाईहरुको बहुमूल्य उपस्थितिलाई हामीले स्वागत गर्दै सबले ताली बजाउने छौँ है। Unto them, fear not, for behold, I bring you good things of great joy, which shall be to all people. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. 천조로자 통자보, 에컴고실로. 에나니 스기장, 에탕 초출케네 감다우 저거나. 에습다바나 탕, 니나 구도. 모세스 जय मसीह अनि मेरी क्रिसमस। मेरो हातमा आज खासै अनाउन्समेन्ट म लामो लिने किनभने प्रोग्राम लामो छ, त्यसका लागि मेरो हातमा एक दुईवटा इन्भलप छ। यो नहुने भएका लागि म पढ्दैछु। यो चाहिँ स्पेशल अफरिङ फ्रम जेम्स लोथादेखि आएको छ। अनि त्यसै गरिकन यहाँ स्पेशल अफरिङ फ्रम क्रिस्टिना तामाङदेखि आएको छ। अनि यहाँ इनियत अफ चर्च बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि यहाँ पेनाथन मोली एन्ड फ्यामिलीदेखि आएको छ। हामीले प्रार्थनामा याद गर्दैछु, परमेश्वरले उहाँलाई आशिष गरेको होस्। अनि खास गरिकन मेरो एनाउन्समेन्ट आज के छैन, तर जतिजना आज यो मण्डलीमा तपाईँहरू सानो ठुलो विश्वासी अनि जतिजना अतिथिगणहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरू जाँदाखेरि कृपया गरेर हामीले दुःख सुख मिठो मसिनो जे भए पनि बनाएको छौँ, तपाईँहरूले यसो हात जुठो गरेर जाइदिनुहोस् भनेर त्यही नै सूचना छ। धन्यवाद। हे मेरो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद 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 छ। तपाईँको अनुग्रह आशिष प्रेमद्वारा हामीलाई सालभरिको जीवनमा साथ दिनुभयो, सुरक्षा राख्नुभयो, हरेक किसिमको घटना जोखिमदेखि हामीलाई बचाएर राखेर आजको दिन तपाईँको जन्मदिनको दिनमा हामीलाई
खुसीको खबर हाम्रो युथहरू परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो र त्यो जित्नुभयो त्यसमा पाएको जुन केक छ त्यो खानुभन्दा अघि परमेश्वरसँग म प्रार्थना गर्छु हे परमेश्वर तपाईँमा सबै थोक छ हामी विश्वास Merry Christmas. Wait a single house last minute and city shop. Tadi kunai mulai नसकेर पुस्तकको मुखमा हाले यो त पुरा ठुलो भयो मेरो खानु नसकेर पुस्तकलाई हेर्ने मेरो पे यो आइडिया लगाएकोलाई राम्रो यो यस्तो आइसक्रिम भएकोलाई नखाएको छ धेरै हैन फ्रिजरमा राख्नु लागि यो फ्रिजरले जाँदाखेरि मेल्ट ए फ्रिजरमा राखेको मेल्ट हुन्छ यसका नि रहेछ यो फ्रिजरमा राखेको सिजा कस्तो लाग्यो ह के खाको कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो हेलो भी हम अरे के भाई तो फिलहाल लंच करने चलते हैं यहाँ पर यहाँ पूछो ना तो तल एक केक खा के ना पूरा केक बना के जय मस्ती दाजु अनि मेरी क्रिसमस चाहिँ मेरी क्रिसमस सन्चै नि सन्चै छु दाजु तो फिलहाल यहाँ पर चल रहे खाने पीने का अच्छा करो तिमी पनि सुरु गरे ल बढिया गिरलाई वरुण घर जाने है ना अब निकलना पड़ेगा यहाँ से कुरकुरे निकलता हूँ ठीक है शुक्रिया आने के लिए आप सब लो चलो चलो अब निकलेंगे यार गैस सब यहाँ से लो बोलो बाइ बाइ बाय अस्ति नै के भएको थाहा छ ल बाय थ्याङ्क यू ल फेरि भेटौँ ल See you soon. गाना गर्नु न त फेरि मिलेंगे अरे देखो तो इसका रुक्नु न त्यो मान्छे किन हाँ भगवान मेकअप ही मेकअप कर रहा है ये तो नहीं हो पाएगा अब निकलेंगे यहाँ से सीधा चलो म पनि निस्किन्छु फेरि भेट गरौँ न थ्याङ्क यू सो मच प्लान गरौँ ल प्लान गरौँ न यसो 7-8 जना गएको टाइम जाँदा मलाई टाटा गरे गएको बाइक त त्यतिखेर भइहाल्छ एरेन्ज तिमीहरु त मेरो पनि बाइक त है ल निस्किन्छु ल ल है तो गाइस अब निकलेंगे यहाँ से ओ गौले ल ल निकलते हो चलो ठीक है फिर मुलाकात फेरि भेट गरौँ न ठीक है बाटो बाटोमा भेटौँ न बाटो बाटोमा है है ल है ल ल हुन्छ हुन्छ है तो अब निकलेंगे यहाँ से सीधा घर की ओर और इतना ज़्यादा खाना खा लेना नींद नहीं लग रहा है मेरे को तो सभी को दिल से वंस अगेन मैरी क्रिसमस और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर अब मेरे को खाना खा के ना नींद ऐसा लग रहा है ना मत पूछो एकदम ज़्यादा नींद लग रहा है सो आज का वीडियो इधर एंड करता हूँ आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना दिस इज रोलिन थापा बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय